চার্চ হলো হাসখাফার বেপ্টিস্ট এসোসিয়েশনनि लुआजि मुंबाइ आराय जुन बेप्टिस्ट चार्च खोलाव कतर याफारमुं पान्दा खालायजाखा ओ याफारमुं पान्दाव बेलाइखेनो खाकुआरखि याफारलाइखा मुसुक वाक पुन तक ते राबार सीट न खबै रांगचाकनि कुतुं रक बो याफारलाइखा ते याफारनाय रक सावैखनारिका काइटरनि थारिसे खाकुफुरबाय याफारहिनि सावैखनारिका लामसुगो नटिस त्रिपुरा हाबानक बाय करनि तंनाय खाजान ताकुकटाय बुहुक संनो लाइथांनाय नभेम्बर 10 तारिखनि सालमारिबो अ ग्राउन्ड नो याखायबाबो कैलासर हांखर बाय खबजाक आराय दुरम बेप्टिस्ट चार्च नर नुगै मांखानाय यां अखलगो अबंखा हासे हापार बेप्टिस्ट एसोसिएशन ने लुआजिमा बाय तिनि अर कायसा जिसु ख्रिस्टनो पयतख्लाय सुरि तंनाय लुकुरक बरक अर तिनि याफारमुं कतर पयलावबोनो चेंजाकमानि जों नुगै मानो ससियेल मीडिया नि मांफ्लि तै खलाय लाइथांनाय जरा रगर सदर नट बुखाग रग गोबांमा आबाहायखाय खा कुफुरबाय बेलाइखेनो काइटनो पयत खलायलायो बर याफालायमानि आबो हायखेनो तिनि अ थायनो अ ग्राउन्डनो याफालायनानै फैलायजाक फायदे तुरुक तुरुक खलायनो जों अबनो नरगनो फुंनान बागे फायसक बायजाक नटिस त्रिपुरा हाबानक नेंगे आं नरगनि ताकुक सुमेन्दा बरमा फायदे तुरुक तुरुक खलाय जों आरो तामताम याफारजाकनानै तुबै फैगा ताइ तामताम अपसन तंनाय आबनो जों बरनि खुक्तिनो गोरोंगै जों खनालायनाय जयकरनाय तंदे नटिस त्रिपुरा हाबानगो सर बो अर्गानाइज नेंगे संजाक माने तिनि नाव पान्दा हामबाय तिनि जों 23 तारिख नभेम्बर अम हासो हापार बेप्टिस्ट एसोसिएशन नेंगैसिनि याफारमुं कतर अब पान्दा हिने जों थांनाय किसा साल सिगांबो साखलायखा ताइ आमहायखेनो तिनिनि अ सालके हासो हापार बेप्टिस्ट एसोसिएशन नेंगै जत मथानि न अ याफारमुं कतर वाक टक मानुय रां आमहायख्ले याफार लायनानै जों अर सफाय अ पान्दा चलि दङ थाइके बजागाव अम थाइ हिनकाके आरायदुरुन बेप्टिस्ट चार्च उनकोटी डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव खलायो अच्छा सर अबो ताकलाय दा पुइला सेंदां नागे बखलायजाखा आव अमके हासो हापार बेप्टिस्ट एसोसिएशन नि बिसिङाव अमनो चिनि थानिबो पुइला तै जों अबनि सिगां वाइसा फान खलायाखो सर तिनिनि जेतो याफारमुं कतर नै जों नायमान खाबा याफारमुं कतर सर ताम रो याफार फायजाखाना अर याफार जाक माने बिसिङै तो बुमुं तो जत बुमुं तो साइमान ग्लाक अर मैको थुं याफार नायबो दङ ताइ चाजाकनाय फल नारिकरा रक ताइ थाइलिक रक आबनो कारेबो ताइबो गोबां मैको थुंखाय दङ आबनो कारेबो ताबु यांग टक पुन ताखुम वाक ताइ रांचाकनि मानुय आमाहायके गोबां मानुय नि बिसिंति अर रि रक मुसुक दङ रांचाकनि मानुय तो साका ताइ रि रक ताइ जे नुखुङाव व्यवहार खालायजाकनाय मानुय ताम होननाय बनो रि तो दङ मानुयता ताबु रमदि हटस्पट रक फानो हिनका टि किचेन नि सेट रक दङ काय ताइ रिकुटुंबो दङ ब्लेंकेट रक आमरकता अच्छा सर अबनो जे फालजाकनाय हिनकाय बो सिस्टेम अफ फालजाकनाय अबो अमोचुं फालै दङ रव अमके कैसा मिनिमाम रेट रिमानि उलो आबनि साकावो सो ऑक्शन हिसाबे दाखोगो आबनि बिसिङै जे लास्ट जे बेसिक रिट माननाय बरि जरानो थागै बनो मालाङो सर जों किसा सिगां नुखा जे राबार बानिया खालायनाय रगो पाइ कलां माने रग नुखा सर हांकांकाय राबार रगो तो याफार जाखना आबो हायके सर जरा खा कुवारबाय खलायै आसो कतर माने याफार फायमानो तयै नों सामो कक kana मुसु साम ने दिस सर याफारनाय रग न हामबाय जों बरक जिनि मथाव जतन सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि मुंगै अ याफारमुं कतर याफारनार बागै जों कबखा ते बर मायकेनो खासरां मा खातं थमा बायके याफार फायगा काइटर न हामजागै जारा याफारनाय रक बरक नि नुखुङाव काइटर हामारि खलायनाय ते मायकेनो बरक नि नुखुं नि बिसिंति काइटर तेबो लबजाक थं काइटर बाय तेबो कुरमुइ तंग थं फलाव तेबो हामारि मानथं ते बरक नि बिसिंति चिनि सोसाइटी वो तेबो काइटर नि हामजाक मा कक पिरजाक थं
Sir, Musuk Hapar Baptist Association ni ngai Musuk Motharok ini participate lagi na jaga. Chung emne to joto oi 34টা church tai bani lage fellowship tongo. Chini oro tini maximum haksal te hak jesu haksal ni phano besir ba haksal ni motha phano fellowship phano sokpai kha. Chung total joto motha sokpai yoto hinsui sasok mandia. Chung oro motha ni record ke narulia ba. Hai phano maximum besir ba motha no sokpai kha. Haine bisirogo abo haike laijak na abo herokle wan sumurok todo tani sir. Amo chung tab immediate to amo hai kuno kisu decision to nai me tumung sini samung amo hai fundraise khlai samung project khlainani nango hingka kai chung abo committee executive committee te annual meeting o salaimani bisingtui chung jotoni thani khobor tai jotono au khlai nai hingkai chung khlai jaknai Ini ni o panda sungjak mani hingga ke salbusugro mingnai sarogo. opanda chung just chung tini phungni chimi tau serik jora osukhaino painai Tai father hasni kebo nogorai social gas abo herok haijak rok dato. tini special guest mane chini Koilashahar Baptist Christian Association ni executive secretary bocini o Yafar mung Kotor Pandao kok sapang ngoi nograi ngoi bono chung mankha te bo bini time mo jorao phayoi o panda choli pro kok sapang ngoi bo orom kok salangkha Sir paithago obono sungsinai haine bisirogo abo haike panda songsak tamangni yagulo baksa painai bepari rok butongo pontok wagdok norok ni bukhak tiklai abo hai tongmuno painan musuk tongkang kangkai haine bisirogo norok ni orok painan bagini ni bukhak tiklai tam sakhlai mong chini kobong mung tongo jotono phainai jotono free awo paikari phanong thong ba nukhung ni bagui phanong thong chung jotono most welcome khlaio paifedi jotoni bagano open Sarni ni ang pastor Odin Deborma tabok at present ang Musuk Hapar Baptist Association ni secretary